Dobar dan, dragi gledalci, i pomaže Bog. Ovaj pozdrav dvostruki, dvonamjenski, dobar dan i pomaže Bog, i upravo iz tog razloga što ova emisija može, a ne mora da bude svrstana u serijal Pravoslavlje danas. Dakle, emisija i tematika je takva da bi mogla da se podvede pod pravoslavlje i verovatno bi tamo i bilo mesto, a može da bude i sama za sebe o nekim dešavanjima o kojima se u našem društvu iz zaista meni, a verujem i vama, nepoznatih razloga uporno ćuti i skrivaju se kao da se radi tamo o nekim babama i žabama, a ne o našim ljudima, o našim Srbima na Kosovu. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim moje današnje goste. To je gospodin Veselin Dželetović. Gospodine Veseline, pomaže Bog i dobrodošli i pomaže Bog i dobar dan. Bog pomogo, bolje našli. I naravno moj pobratim Stojan Mandić, pravoslavni pisac. Stojane, pomaže Bog, dobar dan, dobrodošao. Pomaže Bog. Veselin Dželetović, pisac, evo reći ću vam par reči o njemu. Rođen je 1962. godine u Lipljanu na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je udruženja pisaca poeta. Objavio je veliki broj književnih kritika i prikaza na knjige, recenzija kao i 8 knjiga. Bio je glavni i odgovorni urednik nekoliko časopisa, priređivač mnogih zbornika, urednik 2 antologije poezije. Njegove pesme prevedene su na 9 jezika i objavljene u stranim časopisima širom sveta. Dobitnik je mnogih priznanja i povelja, od kojih su mu najdraža majstorsko pismo za poeziju, srpski vitez i specijalno priznanje Akademije Ivo Andrić. Inače, član je Udruženja književnika Srbije, član je IFJ ili Internacionalne federacije novinara i naravno član i predsjednik Udruženja pisaca poeta. Pa danas, upravo na dan kada ovo snimamo, je Sveti Nikolaj Srpski ili Žički, koji je i krsna slava ovog udruženja, pa predsjedniku ovog udruženja pisaca poeta, gospodinu Veselinu Dželetoviću, naravno i svim članovima, čestitamo krsnu slavu. Srećna vam krsna slava, domaćine. Hvala, živi, zdravi i veseli bili. Hvala. Poštovani gledalci, pre nego što se pojavila ova knjiga koju vidite iza nas, Srpsko srce Johanovo, pojavila se jedna poema koju je, po rečima našeg gosta, gospodina Veselina Dželetovića, proistekla kao bujica iz kamena, kao izvor iz glave gospodina Jovana Dželetovića, koju prema njegovim rečima on sastavi i napisa za nepunih 2 sata ad hoc, bez predaha, bez pauze, bez stanke. Naravno, ova poema je uvršćena u ovu knjigu, pa ćemo prvo malo popričati o toj poemi. Poema se zove Srpsko srce Johanovo. Gospodine Veseline, kako je došlo i na osnovu čega do ove poeme Srpsko srce Johanovo ili Johanovo, a imat ćete prilike da čujete i to u interpretaciji i recitaciji gospođe Ljiljane Jovanović, novinara, ikonopisca i književnika. Pa izvolite, gospodine Veseline, prvo da se dotaknemo u poeme koja je bila izvor za nastanak romana. Hvala na pozivu za gostovanje. Poema se zove Srpsko srce Jovanovo. Te gorke stihove sam kasnije na insistiranje mnogih čitalaca pretočio u roman koji sam nazvao Srpsko srce Johanovo. Napisano je po jednom istinitom događaju koji se dogodio na prostorima Kosova i Metohije, gde sam lično upoznao Nemca, čoveka koji nosi srce jednog Srbina. Kao predsjednik Udruženja pisaca poeta često boravim na našim svetim prostorima. Meni u biografiji piše rođena polu Ledovana od nebeske Srbije. Sa njom hodi između iluzija i bdi nad Kosmetom. Kosmet je moj zavičaj, tako da ne možete to promeniti nikada i da želite, tako da i moje mišljenje da je Kosovo sveta srpska zemlja ne mogu nikad da promenim. Mi smo i skoro bili na prostorima Kosova i Metohije, gde smo na one barikade koji su naši stradalnici dole postavili. Mi smo odneli jednu pesničku barikadu od 3000 knjiga
Tada je otvorena i vatra, čini mi se na vas. Ma nije, na nas nije. Negdje sam naišao podatak da je pucano na vas. Dan posle toga se desilo. Znači, mi smo bili na 2 barikade, 3000 knjiga smo postavili na najvišu i te knjige smo kasnije poklonili našim bibliotekama dole na Kosovu i Metohiji. Skoro smo isto bili u Velikoj Hoči iz Očišta Orahovcu, gde smo išli da recitujemo našem narodu koji nas je tamo dočekao kao braću i nisu nam dali 3 dana da idemo. Na jednim od tih putovanja, daleke sada već 2004. godine, odneli smo knjige, jer mi kao pesnici možemo samo to da poklonimo našem narodu dole. Saznao sam da se ubila sestra mog prijatelja koji je još 1999. godine kidnapovao, nestao i nemamo nikakve podatke o njemu, znači. Kad sam saznao da se ubila, morao sam da ostanem taj dan sutra, kad sam čuo da je sahrana. Nju je obeščastilo 5 šiptara i ona to silovanje, tu nepravdu, kao svaka ponosna Srpkinja, nije mogla da izdrži i obesila se. I jednostavno, znajući da je i on nestao, morao sam da odem tamo, odložio sam, znači, odlazak moji se vratili, ja sam ostao sam. I sutra sam pristao početku te priče. Znači, ne znam koliko su vaši gledalci sad upoznati sa grobljima, kakva su na Kosovu i Metohiji. Znači, to su razvaline. Tamo Srbi ubijaju 2 puta, jer tamo i livade mirišu na srpsko trajanje. Ja sam čak u jednom pesmi rekao da kad Srba nema na Kosovu i Metohiji, nema ni Božura. Čak i sitnica zastane i presuši nekad. I to je nešto što njima smeta. Tu nakaznu tvorevinu koju oni žele da naprave dole, koju zovu država Kosovo, mislim da nikad neće zaživjeti, zato jer upravo leži na krvi, leži na zločinu, leži na genocidu. Znači, dolazim na groblje koje se ruše, ploče polomljene, blato je svugde zaraslo, šikara. U sredini su bivolice koje čuva jedno malo šiptarče i koje gleda u nas, čačka nos i pokazuje 2 prsta u obliku slova V kao neke njihove pobede. Šta li već želi, ne znam. I tu među tom grupom 10-ak ljudi koji su sve stari, znači iznemogli ljudi jer svi su pobegli. Tamo je otvoren lov na Srbe, znači to su jednostavno sada zatvori pod otvorenim nebom, gde su sela okružena tom bodljikavom žicom. Tu nemate slobodu kretanja. Tamo Srbi vreme mere od jedne nevolje do druge. Dumarine su najskuplje na svetu jer se plaćaju životom. Znači sve se čini da i to malo Srba koje postoji na tim prostorima se otera odatle, zato su, kažem, i slomljeni te ploče i te pretnje. I među tih 10-ak ljudi primećujem jednog čoveka koji ni svojom pojavom, ni svojom odećom, ni ponašanjem ne pripada, znači ni tom vremenu, ni tom prostoru na kome se nalazi, koji sa nekom vrstom aristokratske distance posmatra sve šta se oko njega dešava i to možda meni ne bi bilo ni čudno da dete te pokojnici tog mog prijatelja, pokojnog takođe, nije stajalo uz tog čoveka, obgrlilo ga rukama oko nogu i pitam strica kasnije, kad se završilo ko je taj čovjek, on kaže nećeš verovati, čovjek se pojavio kod nas, došao i kaže da nosi srce našeg Jovana. Da li je njemu zaista ime Johan? Ne. Ja sam želeći da sačuvam to dete koje je izgubilo sve, mislim. Njemu su ubijeni i baba i deda, majka se obesila, otac je, vidite kako već završio. Nisam želeo da dam ni imena sela, ni ništa, pogotovo jedna osoba u Beogradu ovdje iz udruženja kidnapovih nestalih zna koja, ali smo se zarekli da tom Nemcu. Jer je priča veoma važna, ne bi ni saznali, kažem, da se nije neka božanska promisa u sve to umešala. Znači, pošto je ovaj moj prijatelj, stric, malog znao da sam ja novinar, istraživač, ali uglavnom se bavim tematiku Kosova i Metohije zbog mojih knjiga koje pišem o zavičaju. I on mi je rekao da ispitam tu priču. Tako da smo mi, evo, od samog pisanja, znači da sam to napisao za 2 sata, to je izletalo iz mene, taj bol, te priče koje sam čuo i ja nijednu jotu nisam promenio, te poeme. Jedino sam dodao godinu dana kasnije te 2 strofe, a tu se možda i vidi mali književni pad,
zato jer nisam više taj bol imao u sebi. Kad je Nemac promenio veru i prešao u pravoslavlje, onda sam dodao te 2 strofe jer sam morao da kažem da ipak nešto u svom zlu je bilo dobro, bar za to dete koje se tamo desilo. Znači, čovjek je došao, kupio je srce. Postoji jedna organizacija koja se zove Eurotransplant i ona se bavi donacijom i donatorima organa. Kad je saznao da mu nema leka, da umire, on se javio toj organizaciji, oni su mu rekli da nemaju srce za njega, to jest nemaju u tom vremenu koje on može da sačeka da bi došao do operacije. On je izuzetno bogat čovjek aristokratskog porekla, plemić. Njemu je jedan od tih koordinatora rekao da postoje i druge varijante da se nabave organi, znači da može da se kupi srce. Ima ljudi, kaže, koji nemaju para i, kaže, ti ljudi su spremni da prodaju neke delove, organe ili pokojnika, svog prijatelja ili tako, ili za nešto posle smrti se proda. I on je, želeći to da živi, rekao njemu da želi da plati, platio je to srce. Operacija je obavljena u Italiji. Postoperativni tretman je bio na jednom brodu. To vam pričam iz priče koja sledi godinama kasnije detalje koje smo mi saznavali, zato jer je njega to srce nateralo da usvoji dete i on je, da bi dobio to dete, bio spreman da nama ispriča istinu. I ta istina je stravična. Znači, cela priča počinje prodajom albanske dece bogatim Italijanima. Znači, siromašni Albanci iz Albanije, koji su imali po 10-15 dece, nisu imali sredstava da prežive i onda su se odlučivali na neke drastične korake, tako da bi 1 ili 2 dece uzeli i prodali, za to dobili ogromne pare Italijanima, bogatim, koji opet nisu mogli da imaju decu. Znači, nije bilo usvajanje, nego jednostavno prodaja. Uspostavili su te veze, uspostavili su kontakte. Posle toga ti kontakti su učvršćeni trgovinom cigaretama, narkoticima, drogom, da bi u nekom trenutku, po njegovoj priči, znači on meni daje priče 3 slučaja koja je BND, Nemačka obaveštena služba, ispitivala. Nemačka obaveštena služba već 2003. godine ima podatke o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Već tada znaju šta se dole dešavalo. Međutim, samo je Srbima u interesu da se sazna istina, drugome niko nije. Naprimjer, ne znam zašto svi ćute od njih, ali izgleda ili moraju, ili se plaše, ili im je to zadatak. Tako da, bez obzira što imaju te podatke, oni ćute. Ta trgovina kreće, pričam sad o narkoticima, kreće do toga da imaju glisere koji prelaze Jadran sa 2 sata, 3. Znači, za 2-3 sata i njih ne može nijedno prevozno sredstvo morsko u to doba policijsko da stigne. Znači, neuhvatljivi gliseri koji koštaju, ne znam nijak, €1.000.000 sigurno. Svi ti kontakti, ti gliseri, te veze, sve je to kasnije iskorišćeno za trgovinu srpskim organima. Preko 300 ljudi je sa Kosova i Metohije, 300 Srba, ima tu i Goranaca, ima i malo i neki broj Šiptara. Ima i Rusa i Moldavaca, ima i Hosaka. Ne. Ovo je uglavnom, znači, stanovnici Kosova i Metohije koji su tu. I oni su svi završili u Albaniji, ali ne u operacijnim salama, kao što se priča, nego u kućama, u pokretnim zatvorima. I ljudi su držani tu dok nisu dobili naređenje da ih odvedu i da predaju te organe. To su uglavnom bili stanovnici Kosova i Metohije, znači Srbi, Goranci, ne Albanci, ali bili su i pojedini Šiptari. To ću vam reći malo kasnije, jer smo, da sad ne skačem s teme na temu, zato jer smo te podatke tako i saznavali. Znači, kako je obaveštena služba njemu javljala šta se dešavalo, on je meni to kasnije prenosio. On je na Kosovu bio do 2007. godine, dok nije završena ta procedura oko usvajanja deteta. Znači, ljudi su odvođeni u Albaniju, tamo su ih držali u nekim kućama i jednostavno nikakve operacije u Albaniji nije bilo. Sve operacije, ova 3 slučaja pričam za koja ja imam ta saznanja, koja mi je on preneo, nije bilo operacije. Ljudi su jednostavno odvođeni do obale, do tih glisera i tamo su čerečeni. Znači, rečeno im je odseci i taj deo tela gde se nalazi taj organ koji treba. Oni su ih na licu mesta, znači, kasapili
ubacivali u priručne hladnjače, tovarili u gliser i to je završavalo u Italiji za jedno 2,5-3 sata, gdje su ljudi koji su položili zakletvu, radili te operacije, ti vrhunski stručnjaci. Nemac je 75.000 evra platio informaciju da sazna čije srce nosi. Zato jer je počeo da sanja neke noćne more, imao nešto, čak mi kaže da i čuo i zvono crkve neke. I jednostavno ga je teralo nešto da sazna čije srce nosi. Mislim da su ti stradalnici dole naši bili primorani da potpišu da su donatori organa dok su držani u tom zatočeništvu i on je saznao opet preko jednog Albanca, zato kažem, mnogo ima tu priča u toj kući u Albaniji gdje su oni držali, bio je jedan šiptar, Rugovin šiptar, ne znam kako se kaže ta njihova organizacija koju su tad imali. I stražar koji je čuvao kuću prepoznao je toga, zato jer su valjda saplemenici neki ili tako nešto, i dao informaciju da se taj šiptar tu nalazi, tako da je BND saznao da se tu nalazi i taj Srbin i još par ljudi koji su bili tu. Oni su ispitivali ta 3 slučaja, ali, nažalost, vidite kako ja smem da siguram da ne samo za trgovine organima, nego za sve što se dešava na prostorima Kosova i Metohije, jer sam tamo i poznajem izuzetno dobro te prilike, smem da siguram da neće biti nikakvih ni suđenja, ni dokaza, jer znam kako funkcioniše taj sistem. To je kriminalna nakazna tvorevina, nju vode kriminalci, znači ljudi čije su ruke ogrezle u krvi, ne samo protiv Srba, nego, ali u ovom određenom dobu, kako ga ja zovem, u vremenu velikog brata, a malih ljudi, kad je sve ono što je srpsko skrajnuto, kad su nam zamukle i sela i kolevke, kad nas teraju da se mi stidimo nečeg što su nas bombardovali, kad pokušavaju da pognemo glavu i da priznamo da sve oni što loše ovo rade, da smo mi krivi za to. Ima ljudi koji imaju to malo ponosa i koji neće da ćute o tome. Mislim, možda ne primećuje današnji svet, ali mi smo i dalje pod okupacijom. Kosovo i Vojna su, u Kosovo i Metohije su pod vojnom okupacijom, dok je drugi deo Srbije po tom, ja je zovem segmentarnom, latentnom. Znači, pogledajte određene segmente društva. Pogledajte medije. Vi ne znate u čim rukama su mediji. Ovo je jedna od retkih televizija gde može se priča o nečemu što je srpsko. Uglavnom je to svugde zabranjeno. Pa može na ostalim medijima da se priča o nečemu što samo ima prefiks srpsko, ali nećemo, pošto je politička kampanja u pitanju, znači gledalci nešto mislim. Znači, pogledajte sve segmente. Nevladine organizacije. Pa nevladine organizacije imaju veći utisak maltene nego Akademija nauka naša. Evo sad mi da dođemo i da Udruženje pisaca poeta, čiji sam ja predsjednik, da izađe 100 ljudi na ulicu i da izrazi svoj stav o bilo čemu u Kosovu i Metohiji, ali što je srpsko. To nijedan medij neće preneti. Ali iz ovih plaćenih, to nisu nevladine organizacije, ja ih zovem, to su organizacije vlada, ali i drugih zemalja, ne naše zemlje. I oni su jednu reč da kažu, to se 10 televizija sjati. I sad mene niko ne može da ubedi da to nije okupacija. Onda pogledajte dužničko ropstvo. Naši pravnuci će se probuditi jednog dana sa takvim ciframa koje neće moći nikad da se plate. Hvala, gospodine Veseline. Pobratime Stojane, da li bi ti želeo da prokomentarišeš malo ovu situaciju vezano za ovo otimanje organa? Ono posebno što mene interesuje, to ću kasnije pitati gospodina Veselina, to su radili eminentni stručnjaci, ovisno o tome koji je organ uziman za transplantaciju, kardiohirurzi, neurolozi i šta ja znam šta je sve tu već presađeno. Nema organa koji ne može da se presadi ili transplantira. Znači, radili su ljudi, kako gospodin Čelović reče, pod zakletvom koji su se obavezali Hipokratovom zakletvom, koja ih opet obavezuje da budu na korist i dobrobit čovečanstva. Koji su to ljudi, koji su to monstrumi koji na obali iskasape nekoga? Ako nekome treba srce, on ga preseče preko pola ispod glave i kompletno ga onako odnese u komadu. Bože me oprosti da se prekrasnim kao u mesari, daj mi bubrežnjak za pečenje. Pa evo, brate Stojane, prilika za tebe da se obratiš gostu i da pitaš nešto što želiš. Ja ne bih da oduzimam vrijeme našem gostu koji je kod nas ovako prvi put, a odavno sam želio da dođe, nego samo hoću da skrenem pažnju gledaocima da u Evanđelju
Gospod naš na više mjesta kaže da nema ništa tajno što neće biti javno. Naš narod je to prepjevao na svoj narodni izraz, na jednu narodnu umotvorinu izreku koja kaže zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Tako da ovi zlikovci, kriminalci koji su ogrezli u te poslove i nadaju se da ubijajući svjedoke i zatirujući i satirujući sve tragove misle da će dobro proći. Mi evo znamo da Gospod, i kada sam našim vladikama, nekim i sveštenicima velikim kazao za ovaj događaj o srpskom srcu Johanovu, to je Jovanovu pa Johanovu, oni su zaprepašćeni kazali da je to vaistinu Božije otkrovenje. Ja kažem, ne bih više za početak oduzimao vremena. Želim da naš voditelj Đorđe postavi sljedeća brojna pitanja našem gostu i kasnije, ako imate prilike, mi ćemo, nadam se, imati još jednu emisiju o ovome, pa ću kazati još koju riječ, opet nastojeći da bude kratko. Hvala, brate Stojane. Gospodine Đeletoviću, o ovoj poemi na osnovu koje je nastala ova knjiga koju vidite ovdje na stolu, koju možete vidjeti i ovdje iza nas, rekli ste dosta do sada. Naravno, za koji trenutak, dragi gledalci, imat ćete priliku da čujete prvi deo poeme o Srpsko srce Jovanovo, ali tu se na groblju desio jedan interesantan slučaj koji sam ja naišao ovdje ili u romanu ili u pesmi, sad ne sjećam se gde to dete čijeg oca je srce presađeno ovom Nemcu, prilazi mu i oslovljava ga tata. Taj dolazak u selo, znači namjera Nemca nije bila da usvoji dete, kad je saznao ime i prezime čovjeka čije srce nosi, krenuo je pod Kosovo i Metohije, došao u to selo, misleći da, pošto je izuzetno bogat čovjek, misleći da pomogne toj porodici materijalno, znači da da pare i da se ne pojavi nikad više. Međutim, prisustvo je kad su baba i deda njegovi bili ubijeni tog deteta, kasnije samoubistvom majke, i kažem, to je sve vezano, neka božanska promisa od pisanja do tog susreta. Pazite, on kad dolazi u to selo i neće da im se javi, gleda ih dok su bili živi, i baba i deda, i majka i dete, on je zastoji i gleda ih kroz onu bodljikavu žicu, tamo su kuće Srba ograđene bodljikavom žicom. Gleda ga i dete mu prilazi i kaže da mu viče nešto tata, tata. I to je moment koji, da sam ja u poemi maltene, zato sam morao i da to izbacim iz sebe, jer zaiskri nešto u čoveku. On kaže tad, dok mi priča tu priču, da je osjetio te šalove kako se šire i kako hoće da popuci. A vi ste bili sa dotičnim kome je presađeno srce u kontaktu? Pa to je bio moj prijatelj. Mi smo bili prijatelji dok nije on nestao. Ne ovaj kome je uzeto srce, nego ovaj koji je dobio srce. Ne, Nemca sam upoznao na sahrani. Znači, suprug je mog prijatelja i to je prvi put da sam njega video, ali i on bio tu i pre mene. Znači, on je dolazio da vidi ko je ta porodica čoveka čije srce nosi. To sam rekao i malo pre da je htio materijalno da ih pomogne, ali je dobio taj poriv da mora da usvoji dete i jednostavno on je to na kraju uradio. Stric od malog nije htio da mu izađe u susret o njegovoj velikoj želji. Znate, jer je rekao je on je posljednji član porodice i ne želim da mi punijatite dete. Na šta je Nemac bio spreman da promeni veru, da pređe u pravoslave samo da bi usvojio tog malog. I to je i učinio? I to je on 2007. godine i učinio. Mali sad živi kod njega, ali zadržao i prezime, dodao je samo njegovo, tako da bar nešto u svom tom zlu ima. Ja se izvinjavam gospodinu Đeletoviću i želim, zamolit ću ga da ovdje nastavi, da je taj čovjek pod imenom u romanu Jovan, naravno pod drugim imenom u životu i u stvarnosti, pod drugim krštenim imenom bio veliki prijatelj Veselina Đeletovića. Pa želim samo to da naglasiš. Hvala. U svakom slučaju, taj stradalnik čije je srce uzeto, na njega se... Jovan, da, to je moj veliki prijatelj dok nije nestao. Te 1990. godine mi smo se gledali, često dolazi u Beograd kod mene ovde i baš smo veliki prijatelji bili.
A nije mu kršteno ime Jovan? Nije, To je u romanu ja Jovan, kažem jasno. nisam želeo Mora da dam biti- podatke, jer vidite, vi samo ime sela da navedem, to se sve zna, odmah sazna se. A Šiptari imaju tako povezanu tu mafijašku organizaciju da Odmah bi reagovao. ne bi želeo da dete možda strada kao svedok neki ili taj Nemac. Ne znam, jeste vi upoznati koliko je već tih svedoka njihovih i to Albanaca Kako da ne? stradalo, znači Znamo od i njihove- preko Haga koliko ih je nestalo Vidite i koliko koliko ih su je učutkani. oslobođeno. Zašto je oslobođeno? Nemaju dokaze. Dokaza neće biti. Pazite, vi imate tu plemensku barijeru, imate jezičku barijeru, imate hiljade barijera. Znači gdje vi ne možete da ubacite agente, Plus da ovu infiltrirate. neokriminalnu. Plus ovu neokriminalnu. Znači teško je u njihove redove, a pogotovo kad treba neko da svedoči. Njemu bi cela porodica bila pobijena, tako da su to opšte poznate Tako da o stvari. tom govora nema. Nažalost, tako je, ali ipak postoji nada, to je nešto što posljednje umire, ipak postoji nada da će se ipak saznati ko je šta uradio. Pogotovo oni kvazi lekari, oni jesu stručnjaci, u to ne sumnjam, za obavljanje posla, ali i prljav posao je posao koji treba da uradi stručnjak za prljav posao. Pa evo, Gospod se pobrinuo da ne ostane neotkriveno. Naravno, polako sve će doći na svoje. Da. Predlažem, poštovani gledalci, da sada čujemo u interpretaciji, odnosno u recitaciji gospođe Ljiljane Jovanović, novinara, ikonopisca i književnika, prvi deo poeme Srpsko srce Jovanova. Ovo su moje oproštajne reči, koje prinosim vremenu što sledi. Možda će nekom ranu da zaleči, nekog će drugog ljuto da uvredi. Zovem se Johan, Nemac po rođenju. Od oca Hansa i majke Grete naša je kuća znana po čuvenju, u raskoši živeh ko jedino dete. Nasledih fabrike, silna imanja, nepregledne šume i brojna stada, radost mi trajaše sve do saznanja da teška bolest mnome vlada. Doktori rekoše da neću dugo, godinu jednu ili možda dve. Svet mi se sruši, o moja tugo, u jednom danu nestade sve. Rekoše neću izdržat više, najbolji doktori koji postoje, jedini lek je, svi se složiše, da zamene drugim srce moje. O sudbo moja, o divni čas i najlepši moj životni trene, kada iz bolnice stigoše glas i našli su doktori srce za mene. Za cenu čovek tada ne haje. I ne znam da li za to postoji, nisam čak pitao nikoga daje, kad život novi meni predstoji. Operacija prođe u najboljem redu, sa novim srcem nestaše boli, tek onda shvatih, kad skinuh bedu, koliko se život ceni i voli. Nedugo zatim, kroz noći tavne, u snu mi prilaze lica neka iz zvona crkve pravoslavne, budi me njihova tužna jeka. Jasno vidim predele strane, prelepe šume i polja plodna, livode i potoke razigrane, brdašca blaga i vinorodna. Vidim i dvorište između plota, ambar i štalu, stazu do kuće, starinu neku što duvan mota dok gleda kjera iz vižduće. Starica krhka živinu vabi dok baca proso iz male zdele, a onda žurno ka štali grabi da pusti na vodu šareno tele. Prelepa žena, gipka ko srna, dvorištem hita da ručak stavi, za njom vijori kosa joj crna i malo dete očiju plavi. O, ta me slika hodila često, snovima mojim davala sreću, spavao nisam, al to je mesto stvaralo ljubav u meni veću. Evo, dragi gledalci, čuli smo prvi deo, drugi deo ćete čuti u drugom delu. Naravno, mi ćemo nastaviti sa ovom emisijom. Gospodine Veseline, na osnovu ove poeme, čiji će gledalci drugi deo imati prilike da čuju u drugoj emisiji, nastaje roman Srpsko srce Jovanovo. Evo, ja ga držim u ruci, tu je na stolu i ovdje je iza nas.
Hoćete reći našim gledalcima, da li je bilo kontakata sa vama, odnosno između vas i italijanske novinarke i pisca i doktora istorije Marije Line Veke pre nego što ste napisali ovaj roman, jer i ona je pisala na istu temu, između ostalog najpoznatija knjiga upravo o ovoj tematici je Vučije srce, koju je ona čak poslala i Diku Martiju i šta ja znam, poslala je svim tim belosvetskim moćnicima. Neki su joj odgovorili, neki ne. Dakle, razlog za nastanak ove knjige je poema koju smo čuli. Pa hajde pre nego što počnemo da pričamo o knjizi Srpsko srce Jovanovo, koju ste vi napisali, da nam kažete da li ste imali kontakata sa doktorkom Marijom Linom Vekom? Ne, nažalost, Marilina Veka, njoj pravo ime Marilina Nikovna Veka. Mi smo se upoznali tek na promociji ove knjige gde je ovdje u Beogradu Udruženje studenta Pravnog fakulteta Novu Kanon je organizovalo tu promociju i one i ja smo zajedno govorili o knjizi. Ja je nisam poznavao, ali to je jedan od retkih novinara koja je pisala o istini na prostorima Kosova i Metohije. Znači, tamo je bilo hiljade i hiljade novinara, ali jednostavno oni svi pišu po zadatku i pišu o temama koje njih zanimaju, to je koje su im naložene da pišu o tome. Nijedan od tih hiljada novinara nije pisao o stradanju Srba na tim prostorima Kosova i Metohije, iako su upoznati šta se sve dole dešavalo. Mene je, opet kažem, mene i nju ta božanska promisao spojila. Znači, ona je novinar istraživač koja je bila na Kosovu, koja je jedna od retkih koja je imala hrabrosti da piše o stradanju Srba i ona je napisala 3 knjige o Kosovu i Metohiji, sve po istinitim događajima. Znači, mi smo često posle toga, kažem, posle ove promocije na Pravnom fakultetu, gde je stvarno bilo prepuno, nije moglo da se uđe, bez obzira što mediji nisu htjeli da objave taj događaj. Daću vam primjer, naš sabor podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji održan je u Sava centru, 2500 ljudi je prisustvovalo, nijedan medij nije ni najavio događaj, nijedan medij nije izveštavao se događaj. Ti si tu bio, čini mi se, vidio sam. Da, ja sam govorio pesmu. Vidite sad, znači, Marilina Nikovna Veka je novinar istraživač i ona se zanimala temom trgovine organa. Ja se nisam zanimao temom trgovine organa, jednostavno sam imao taj susret koji se odigrao sa čovekom i sad te dve priče su izgleda spojene na najbolji mogući način jer smo Marilina i ja imali nekoliko izuzetno uspešnih promocija i kažem, uprko svim blokadama medijskim koje pokušavaju da spreče, da se ne odgovara u ovom vremenu kad treba da izlokanim sokacima uđemo u Evropu, nekome ne odgovara da se priča o ovakvim stvarima, jer to izgleda Zapad i Evropa ne želi da čuje i zato svi prečutkuju moje i njena gostovanja. Ali mi evo sad idemo u Sloveniju, svaki 5. i 6. dan imamo promociju i to nismo ni rekli, ovaj roman je doživio već 7 izdanja. Ovo 7. izdanje je urađeno na engleskom jeziku, to je naš član Vera Krmpot, prevodilac, izvrsno uradila na maestralan način, tako da će pred gledalcima moći da se nađe to englesko izdanje, ja mislim, već za koji dan. Evo, dragi gledalci, gospođa istoričar Marija Lina je kao časan naučni radnik pisala i hrabrost imala o Kosovu, a vidimo da je Gospod dometnuo bratu Veselinu proviđenjem svojim da on kao poeta započne poemu iz koje će se roditi roman. Zato sam malo pre rekao, Gospod se pobrinuo da se ono što se sve svjetske sile ale i Aždaje trude da se zataška istina, da ona ispliva. I ogrešio bi se, ovo je važno da kažem, baš bi se ogrešio za to. Znači, Marilina nije samo novinar istraživač, nego ona ima jednu humanitarnu organizaciju i ona je, pošto je ona iz Rima, ona je preko 100 srpske dece odvela i bili su gosti u Rimu, tako da je se zahvaljujem uvek na svemu što radi za Kosovo i Metohiju mnogo više nego što pojedini Srbi danas. Znači, više ona humanitarno učinila nego naši vlastodrsi i tajkuni iz Beograda. Svaka čast gospođi Lina. Gospodine Želetoviću, ja načuh nekako, ne znam sad iz kojih izvora, da će tu negdje sredinom mjeseca gospođa Marina doći u Beograd. Da, 17. maja sad dolazi u Beograd, 18. imamo zakazano gostovanje u Sloveniji, kod naše braće, tamo Srba.
Sveti Sava, mislim da se zove društvo. Tako da, posle toga ona se odmah vraća u Rim, ali je ona uvek dragi gost kad god je neko pozove. Ona je s nama išla na pesničku barikadu. Zamislite sad kad smo mi pozivali Srbe iz Beograda da dođu, pa su se malobrojni odazvali, one sele iz Rima u avion, došla do Sava centra, pa odatle smo išli autobusom. Upitah vas iz prostog razloga da li možda postoje šanse da kada bude ovde ugostimo gospođu Marinu i vas zajedno u jednoj od naših emisija? Pa bilo bi i čast sigurno njoj, zato jer ona voli kad vidi da... Znate, teško je kad radite nešto za jedan narod, da on vas ignoriše ili ni podaštava to što vi radite. A vi to radite puna srca. Znači, ona nema nikakvu korist od toga. Pa pričam ipak, ona radi to za srpski narod. I sad, isto što je veoma važno, ali i to morate znati, Marilina Nikolina Veka je isto prešla u pravoslavlje. Znači, ona je primila našu veru. Mnoge poznate ličnosti iz sveta estrade, hollywoodske zvezde su prešle u pravoslavlje. Imaćete, dragi gledalci, priliku da vidite i prilog kako je najpoznatiji naš režiser, a i režiser Svetskog glasa Emir Kusturica prešao u pravoslavlje. Vidjet ćete prilog koji se zove, kako se ono zvaše, on je to tako i krstio, upisivanje u Srbe. Dakle, Emir Kusturica se upisao u Srbe, vidjet ćete kako i zašto. Ali pre nego što nastavimo našu emisiju, pogledat ćemo prilog sa jedne od promocija ove knjige Srpsko srce Jovanovo, kojom prilikom je govorila naša poznata estradna umjetnica, glumica Olivera Katarina. Pa da pogledamo šta je ona rekla povodom ove knjige gospodina Veselina Đeletovića Srpsko srce Jovanova. Pa znate šta, pesnici su uvek bili lučonoše i oni su uvek bili branili svoj narod i bili najhrabriji. Pa tako i divni pesnik Veselin Đeletović napisao je ovo sjajno delo Srpsko srce Johanovo, koje govori o trgovini organima i ja sam bila zadivljena kad sam ovo pročitala u dahu, oduševljena sam bila. Tako jednu tešku temu na tako jedan poetski način je on napisao, tako da ne grozite se, nego onako osjećate želju da to što više ljudi sazna u svetu. Na ovu temu trebalo bi film napraviti i ova država bi trebalo da stane iza ovoga, da se film napravi. Dosta nas bombarduju sa tim strašnim filmovima koji govore najgore o srpskom narodu, a ovo je jedna priča koja bi nas branila na najhumaniji mogući način. Zar može biti čoveka koji se ne bi zgrozio na to da su nam otimali organe, bubrege, srce, sve redom? Razumete, mi ćutimo. Umesto da je ovo stalno na televiziji prisutno, da se o ovome stalno govori, da se mi borimo i u svetu, eto, filmom, da se napravi jedan film, mi ćutimo. To mislim da je nedopustivo. Eto, meni je stvarno veliko zadovoljstvo što ću biti u situaciji da govorim o ovoj sjajnoj knjizi jednog divnog pesnika. Evo, dragi gledalci, vidjeli ste šta kaže gospođa Olivera Katarina, nekada Olivera Vučo, o ovoj knjizi. Naravno, ne samo njena želja, kako ste imali priliku da vidite, da se o ovom i po ovom romanu Srpsko srce Johanovo napravi film, koji bi sigurno kudikamo šire i dalje odjeknuo nego knjiga sama po sebi. Daj Bože, bit će sredstava i bit će ljudi koji imaju osjećaj za pravdu i osjećaj za strahote kroz koje prolaze srpski narod otkako je nastao pa do dana današnjih, da se snimi film na ovu temu. Siguran sam da će biti svetski bestseller. Pa makar ga snimala i Anđelina Žoli i prikazala neke druge u nekim ulogama kao što je htjela da prikaže naš narod. Đorđe, evo ja ću se samo minutu upetljati. Izvoj. Pa ako ovo nije proviđenje od Gospoda, da mi imamo našeg režisera Emira Kusturicu koji se krstio kao Nemanja i evo upisao u Srbe, a takav režiser Svjetskog glasa, neka bi Gospod dao, ja ništa ne prejudiciram, molit ćemo se Gospoda, on je svemoćan, neka bi Emir Kusturica koji se evo proviđenjem u našu emisiju uključio, neka bi on bio taj, a on bi mogao bolje nego iko da pokrene i režiju, a scenario imamo, pa da vidimo šta će Gospod blagosloviti.
Tema jeste za razmišljanje i odlična je tema i predlog je dobar. Ja se slažem, samo još da se složi kusta. Gospodine... Ovo mu je poziv i molba. Gospodine Kustović, otvoren poziv da napravite film. Samo ne znam od čijih para. Gospodine Veseline, pitaću vas kako je sada došlo do pretakanja poeme Srpsko srce Jovanovo u knjigu Srpsko srce Johanovo. Jer poema je mnogo kraća u odnosu na roman. Vi ste verovatno osjetili neku potrebu da to malo opširnije, podrobnije rastumačite. Koji su razlozi da se poema pretvori u roman? Pa, na nagovor mnogobrojnih mojih prijatelja i čitalaca poeme, nezgodno je pričati o sebi, ali mnogo ljudi zove koje je pročitalo tu poemu, javlja se po 10-15 poziva. Mnogi su insistirali da se na tome napravi roman da bi se snimio film. Upravo ste malo prepomenuli film. Danas sve manje i manje ljudi čita. Jednostavno nemaju vremena za to, ali film svi gledaju. I ja sam samo te gorke stihove pretočio u roman koji sam uplemenio nekim podacima za koji smatram da su veoma važni, a koje nisam mogu u poemi da kažem. Znači, iako se bavim historiograf, sam zaniman povesnica roda moga, napisao sam prvu knjigu o Jovanu Nenadu, Crnom čoveku, za koga su isto retki čuli. Prvi srpski car Jovan Nenad. Da, mislim da se tako zove knjiga. To je prva knjiga posle 500 godina. Imao sam čast da mi najveći poznavaoci Vojvodin, akademik Vasilije Krestić i Ivan Pejn budu recenzenti te knjige. I kažem, baveći se istorijom svega toga, nisam nigde naišao na podatak koji mi je dao Nemac. Šiptari nemaju naziv za pticu kos. Znači, po tome, to je Kako je zovu? Oni su samo Kosovu našem dodali Kosova. Pticu kos nemaju jednostavno naziv, jer oni za mnogo reči nemaju taj naziv. Tako da je to simpatičan podatak koji čak i jako me to zaviča. Koji etimološki otkriva istorijsko zbivanje. Znači, toponimi govore svoju priču, ali ovo je za prepašćenje. Meni Nemac kaže. Dok sam ja istraživo gde idem, šta idem, kako idem, ja sam video, tražio sam Albanci, kos nemaju za Kosovo polje. A znate već legenda kako kaže da je celo polje bilo prekriveno ženkama ptice kos, koje su crne, mužjaci su sa žutim, malo, i onda je celo polje crno i to je paradigma stradanja naroda. I ja sam upravo tu paradigmu ubacio kroz neke snove koji su zanimljivi, jer sam želeo da prikažem šta se sve dole dešavalo. I osnovni cilj mi je bio Srbima da prikažem, jer Srbi nisu imali informacije šta se tamo dešavalo u periodu od 45. do prošlih godina. Znači, jednostavno, to su dva naroda koji nikad nisu živjela zajedno. Živjeli smo jedni pored drugih. Oni su imali svoju priču koju 100 godina teraju, ali opet ne može da im uspe ta priča, zato jer, pazite, dole je sve naše. Znači, oni pokušavaju da svojataju one naše svetinje, namastire i hramove. Ja ih pitam, pa što ih rušite ako su vaši? Nemaju odgovor na osnovne stvari. Znači, i sve je poznato dole, ja kažem, ničija nije dozorela, neće ni njihova, vidjet ćemo, promenit će se vreme, promenit će se klima. Mislim da ostanemo bez Pećaršije, bez Dečana, bez Gračanice. Mi bi bili sakat narod i jednostavno to ne može da se desi. Hvala gospodine Đeletoviću. Kao što rekoh, izašla je knjiga kao produkt i nastavak i prošireno, ako mogu tako da kažem, prošireno delo Srpsko srce Jovanovo, sada Srpsko srce Johanovo. Evo šta su rekli o ovom romanu neki od naših poznatijih viđenih ljudi koji se bave ovom tematikom i književnošću. Rekli su o romanu Srpsko srce Johanovo. Marija Lina Veka i Veselin Đeletović pokazali su veliku ličnu hrabrost usudivši se da otvoreno progovore u svojim romanima o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Ovo je rekao Vladislav Jovanović, diplomata i bivši ministar i ambasador SR Jugoslavije u Ujedinim nacijama. Da li su oni imali spoznaje o ovome? Sljedeća izjava o ovom romanu glasi: odlučnost u borbi za istinu i pravdu gospodina Veselina Đeletovića ogleda se u romanu Srpsko srce Johanovo. Dokumentovno svedočenje o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji osnova je ovog romana, zasnovanog na istinitom događaju. Neka ova knjiga bude putokaz i opomena. Ovo je rekao Radomir Smiljanić, književnik.
Profesor dr. Dara Vučinić, književnik, je rekla sljedeće. Za uspješnu gradnju lika u knjizi Srpsko srce Johanovo, koji se posle sudbonosne odluke transformiše iz bolesne osobe koja čeka smrt u aktivni humanistički lik koji, pomažući drugima, nadrasta smrt, dodeljujemo Veselinu Dželetoviću specijalno priznanje Akademije Ivo Andrić. Evo, imamo i tu sliku, možete da je vidite. I da čujemo još šta je rekao Radmilo Mulić, knjižar iz Novog Sada. On je rekao: pored nje mogu s druge strane da stoje 100 knjiga onih drugih. Ova će držati težinu na tasu. Još i više, jer ovo je istina, a ovo nije ničija projekcija. Evo, to su rekli neki od poznatijih ljudi nakon uvida i iščitavanja, verovatno, ove knjige gospodina Veselina Dželetovića, Srpsko srce Johanovo. A moj povratnik Stojan, evo, inicira jako lepu ili postaknu jako lepu ideju. Pričali smo da bi na osnovu ove knjige mogao da se snimi izuzetno dobar film i on pomenu nakon mene našeg poznatog režisera Emira Kusturicu, koji je također upisao se u Srbe. Pa ne bi to bilo loše kada bi se gospodin Kusturica toga prihvatio. Pa predlažem da pogledamo sada upravo prilog vezano za Emira Kusturicu, jer kao što ste čuli i gospođa Marija Lina Veka i ovaj Nemac koji je dobio presađeno srce. Imate mnogo hollywoodskih zvezda, ja ih sada neću nabrajati, možda nekom drugom prilikom, velikih mega zvezda iz Hollywooda koje su uzele pravoslavlje i prešle na pravoslavnu veru. Bićete iznenađeni kada to čujete. Pošto je to učinio i Emir Kusturica i šaljivo, ne šaljivo, ali onako malo duhovito, evo, hvala brate Stojane, nazvao taj prilog kako ga je nazvao, upisivanje u Srbe, predlažem da pogledamo taj prilog. Uvrede su zanimljiva kategorija. Uvrede? Pa uvrede su podsticajne, zato što one, pored ostalih, navode na tu ideju kako čovjek u stvari ne da reaguje, nego kako da ih razumije. Jer pazite, kad sam se ja upisivao u Srbe, mnogi su ispisani, samo im nije telefonirano. Na koji način? Zato što je značajnije kad neko reotkrije ili ponovo otkrije svoje porijeklo, pa ga rješava na onom nivou na kome Danci znaju ko su i šta su. Moja ideja reaktiviranja mog nacionalnog porijekla je vrlo jednostavna i ona nema nikakvu pozadinu. A naravno, najmanje onu u kojoj je neko prešao na pravoslavlje da bi se obogatio. Ali zanimljivo ste rečenicu sad rekli, upisivanje u pravoslavlje. Nisam se upisivao u stranke, ali sam se i partiju, ali sam se upisivao u pravoslavlje. Znate kako, imate kod Andrića u Travničkoj hronici kad prolaze i linčuju nekog Srbina. I pojavi se doktor Latin, koji je lečio te konzule. I onda on, da bi smirio rulju, on kaže: ljudi, ja sam veći musliman od vas. Pustite ga. I ovi prođu, linčuju ovog čovjeka, vrati se, naredne godine taj doktor umre, sahrana, katolik bio. Oni ga uzmu, sahrane ga na muslimansko groblje. Kaže, šta je to? Pa kaže, rekao da je musliman. Znači, ovdje su, na ovim terenima su čak i za leševima se otimali. Znači, uzimali su leševe kao jednu, i to je bila dobit. Čak i kad umreš, ti si umro kao jedan više u konfesiji u kojoj si upao iz ovih onih razloga. Pa čak kad si pomislio ili izgovorio, ti si postao to. Da bi izbjegao to, ja sam ispitao svoje porijeklo i da bi završio tu priču, da bi zaokružio tu priču na veoma niskom nivou, ja sam jednostavno u vrijeme kad je majka umirao, otišao, krstio se i zapravo zadao jednu, nikakvu preveliku religioznost, ali jednostavno vratio se u jednu tradiciju gdje je jedno krilo moje porodice, samo jedno krilo ispalo i uz ateizam koji je bio njegovan u mojoj kući, u stvari dodao jednu crtu, arhetipsku crtu u moje porijeklo. I ništa više od toga. Sad, to je onda postalo predmet poigravanja i, kako bih rekao, nečeg što ni po čemu meni nije odgovaralo. Ali
ima nešto zanimljivo, pored tog biološkog, u određenim stanjima i u određenim narodima, nešto što je privlačno. Ni Ivo Andrić nije bio po rođenju Srbin, pa je postao. Pa je odlučio tako da bude. S tim što je on bio dio jedne mnogo ratobornije organizacije, Mlada Bosna, nego što sam ja ikad ičega bio. Pa je Meša Selimović od Vujovića, kao što su moji od Babića. Dakle, to je jedan nivo koga sam ja, jer pazite, u tom ratu u bivšoj Jugoslaviji samo je došlo u jednom trenutku do toga da se strancima objašnjava i oni uporno ništa ne razumiju i kad ti kažeš ko si, oni kažu pa kaže kako to, pa ti kažeš tako to. Znači došlo je vrijeme kad je trebalo usput ili značajno da se obilježi ko si, šta si. Ja sam to ko si, te Kantova pitanja ko si, šta si, odakle si, gde ćeš, to ko sam, barem na tom nivou porijekla riješio za uvijek. Evo, poštovani gledalci, vidjeli smo i ovaj spot. Dakle, Emir Kusturica se upisao. Hvala gospodinu Kusturici. Nadamo se da će imati prilike da čuje i da vidi ovaj poziv, javni poziv kojim upućujemo da se prihvati ovog dela. Imao bi i šta i rad šta. Gospodine Želetoviću, evo polako se primičemo kraju ovog našeg današnjeg druženja, odnosno u prvom delu ove emisije posvećene vašem ovom delu, naravno nastalom po tužnom i istinitom događaju. Šta biste vi željeli za kraj da kažete? Rekli ste, htjeli bi se još nekog da pomenete, pa izvolite. Pa evo, htio bih da pomenem, sad smo o filmu pričali, znači, meni je drag prijatelj i čest gost na mojim promocijama, čovjek koji se isto bavi, Milovan Drecu. On je vojni analitičar, ali čovjek koji izuzetno poznaje te prostore i zna što se sve dešavalo dole i on govori često o ovom romanu. On je isto rekao da bi bilo dobro da snimimo dokumentarni film koji bi krenuo od Nemačke put Srbije, Kosova, Albanije, Italije, znači da zaokružimo tu jednu priču. Bili su ljudi, sad možda je nezgodno da ovdje pomenem izdavačku producentsku kuću, izuzetno jaka producentska kuća sa jakim filmovima. Oni su došli i rekli su da ovo je najbolji scenarij koji su gledali, jer ima početak, sredinu i kraj, šta to znači ne znam, jer se ne bavim pisanjem scenarija, ali... Uvod, kulminacije, raskaz. Ali žele da snime film po tome, međutim došli su do Ministarstva kulture od kojih očekuju deo sredstava, pošto su to skupi projekti. I to su naišli na zid koji možda ako se nešto promeni, znači postoji već interesovanje za scenario, film je tu, samo nisu jednostavno mogli da smognu snage da nađu pare. Šta bih poručio? Pa poručio bih da ono što je Marilina rekla, što je baš i napisala u romanu, zločin je zaokružen ćutanjem. Ako se ćuti o zločinu, onda on dobija prave dimenzije i onda svako preuzima tu svoju krivicu. Mislim da jedini Srbi ne bi trebalo da ćute. Mnogi, verujte mi, danas ćute zbog nekih interesa. Mi kojima je Kosovo i Metohija sve i srpstvo, pravoslavlje na prvom mjestu, mi sigurno ne možemo ćutati. Vladislav Jovanović je rekao baš javno pred ljudima da smo mi pokazali veliku hrabrost, jer mnogi se plaše da pišu o ovim temama, znate. Ali jednostavno, istina je u našim rukama. Mi se, sem Boga, ničeg ne plašimo, tako da na nama je da se prenosi. Ova poema ide mailom od jednog čoveka do drugog, ja ne znam koliko puta je već, na koliko adresa je ona završila, javljaju se ljudi, čitaju na liturgijama, čitaju u manastirima. Znači, istina je kao voda, nalazi svoj put, kažem, za nas sporo možda, jer bi mi želi, vidite, niko nije kažnjen od tih ljudi tamo, a mi ne znamo još gde su kosti stradalnika, oko 530 njih, ne znam se sudbina. Ni organi, ni kosti, nažalost. Oni su negde zakopani, mi bi želi da ih sahranimo dostojno, kako tim srpskim žrtvama dolikuje. I možda je malo neke pameti da izvučemo iz svega ovog što nam se dešava. Mi imamo tu bahatu zaboravnost, kako ja kažem. Zaboravljamo jednostavno sve. Vidite, Šiptari su bili uvek na strani naših neprijatelja, kroz celu istoriju. I oni nikad nisu kažnjeni za
za te zločine. Sada je dole ta međunarodna zajednica, evo, nada se neko da ima priliku da ih kazni. Pogledajte šta se dešava. Evo i sad je jedan od najvećih zlikovaca tamo koji je za Klečku, zna se šta je radio, ima svedoka. Opet je pitanje šta naši rade. Šta naši državni organi rade da bi se ti ljudi tamo... Ništa. Koliko šalju dokaza, šta šalju. Znači, jednostavno, pravda je spora, ali dostižna. Mi moramo istojati na ovakvim istinitim pričama. Znači, i to je naše oružje sa čim možemo da se borimo, jer, vidite, nas optužuju za mnoge stvari, a mog naroda nema u Hrvatskoj, u broju kojim je bio. Nema ga u Sloveniji, nema ga u Federaciji Bosanskoj, nema ga na Kosovu. I sad onda jednostavno samo neko to da se zapita šta je to. Znači, moramo pričati o svim stradanjima. Svaki Srbin koji je poginuo i dao život za Srbiju, želeći to ili ne želeći, mora biti i dostojno sahranjen i mora njegovo ime biti zapisano. A setite se Milunke Savić, setite se kakvi su sve ljudi, kakve veličine bili skrajnuti i marginalizovani od strane samih Srba. I ne smemo to dozvoliti za jednu srpsku žrtvu koja je bilo gde pala, moramo voditi računa o njoj. I to je možda nešto što bih želeo da saokružim s tim pričom. Hvala, gospodine Veseline. Poštovani gledalci, evo to bi bilo sve za naše današnje druženje. Moj gost ovom prilikom beše gospodin Veselin Dželetović, autor poeme Srpsko srce Jovanovo, koja je prerasla u roman Srpsko srce Johanovo, napisano jedno i drugo po autentičnim i istinitim događajima, kao što i sam gospodin Veselin Dželetović reče, Božjim promislom. I naravno tu je i moj saradnik, pobratim u ovim emisijama, pravoslavni pisac Stojan Mandić. Hvala gospodinu Veselinu Dželetoviću, hvala vam pobratimu Stojanu Mandiću i naravno da neću zaboraviti da pomenem i našu gošću koja je odrecitovala ovu poemu Srpsko srce Jovanovo, gospođu Ljiljanu Jovanović, novinara, ikonopisca i književnika. Živi bili i gledali se u zdravlju.